感谢巨港 Metropoli 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiana Huang。在开斋前的时光，许多居民聚集在蒙贝拉场，欣赏了一场中国传统的武术仪式，展现了独特的中国武术魅力。在开斋的日落时分，数十名观众聚集在蒙贝拉场观看中国传统自卫表演武术。这场表演成功吸引了来自各个年龄段的观众，从儿童到成年人都对此表现出浓厚的兴趣。其中一位居民 Suprapti 表示，这是他第一次看到武术的动作，他每个动作深深吸引，并认为这种艺术形式对年轻人有积极的影响。Sangat menakjubkan ya, karena dia gerakannya begitu tajam dan gesit, sehingga membuat kita terpesona melihatnya. Saya. Itu kita udah pernah belum melihat gerakan wushu seperti itu, Bu? Baru ini. Lalu saya saksikan anak-anak muda yang bentuk tulangnya itu gerakannya. 与此同时，印度尼西亚东岳太极拳协会南苏门答腊分会武术与太极研究与开发委员会主席 Aidil 表示，这场表演旨在向更广泛的社区介绍武术，并激励年轻一代对这项武术的兴趣，同时也为公共提供了一个在开斋节前夕消遣的机会。Setiap kali ada acara dan minta untuk support, kita coba support semuanya. Jadi kalau dari Tai Chi, kita dari Aditi ini ada bergabung di dalam Kormi. Jadi Kormi ngajak kita untuk ke sini, kita sama-sama. Terima kasih buat Kormi udah ngajak kita di sini. Jadi kita sama-sama sehat bareng melalui Aditi, melalui Tai Chi. Sedangkan yang tadi juga ada atraksi wushu juga, itu bagian dari, ada juga Tai Chi bukan bagian dari wushu. Jadi wushu itu khusus buat prestasi. Jadi tadi ada anak-anak muda yang main wushu. Jadi kalau wushu sebenarnya setiap kali ada acara-acara yang memang berhubungan dengan kebudayaan, lain-lain, olahraga kayak itu sudah terbiasa untuk atraksi. Apalagi kalau kayak ada Chinese New Year kayak kemarin, itu kita juga ngisi untuk acara tersebut. Seperti itu. Lutfi Pal TV